Kohimen kopara bayit ha utray Jesus Christ. Mindak hasni ngiyos ngo na baro artiliki jimpule. Bakadaw hangi kumno ubale ukwa ban penbiang yaka jingim jodi. Ude ubale ukitkli yaka jington kam jongi iway pa iway. Ude ubale upenbiang ya bahar roka jingang nur jongi. Ubale utip lupa syuabang impanaw. Ngiyos ngo na kakitab Exodus kipait ba kila od baru Moses ula on day mga balapin kaya ki kabamod Moses ula on ya ubale day ki kunjame kiba od hanga minda sale mapi ya kabadon kam nagabenda jonki bar ubale ula pinbiang yaki da kaba pinbiang yakadok kabau kidambam ya upo balak wanhyar na bane kilastang bansnong niya badutrayo la penbiang biang yeki utrayo la pendap biang yeki dakadok te unam kwaban ino kalam biang kajindon kam joni kabamud u Jesu upay ya kajindon kam janga meljoni upen biang ru ya kajindon kam janga mensiyam Haka ministry jong Jesu, Moses utamai, niyoyi kumno Jesu lele, upen koi iki bapa, ula beya uksui, ula penimbiang iki baya, nangda ula ai bam yeki, da kado jongu, da upu, bayim, bakindo penhe pensan iya kamensiem, kane kalong kaba niyoyi barabor haka ministry jong Jesu. Te kadbang ni ti konjong Jesu ni shimmenda ya kamas bakoi kadbang ni duai kadbang ni karpa utrayu tip kai ga jindon kam jongi kai ka bang de bandon bandon ha kamensiam jongi kalong ke jinshania ba ke jingi aini nginum de banlong ki kun ki batlor mensiam nginum de banlong ki kun ki badu jingermen hakamat babun jai ki jinge kamda me hakanega por ka bam menda ngide bandon kata ka mensiam banshania tili tilan yaw try ni pe ka gospel u Jesu le yosno shapa ka jiniap jongu ya anis baptist barka tino bleka on ula kendria jaka bar ula le rebrio shakarikenja omde na marba uting benya henre na marba kambat poya ka por jongu benya Cumudur lada u heret u kem yawu un paset bendi yawu. Lesa hake jindom hake jimbitar jongu un pa krai kli yawu Jesu. Kanjiayu. Kasaindur jongu bale kalong ba u Jesu ude baniap halor ke dimpana. Bad kasaindur jongu bale kalong ki ju ki deban ki no yawu. Kasaindur jongu bale kalong yenda ki kinno iyahu katkunga ain jong ki romen kinsa peniap karukam peniap jong ki rom kalong ban pinsha sanar pana iya ki nongtu iya ki bale sniu te kade beniai ladau heret u kem yahu unum le yakane haka jingdom haka jimbeta ushu bom yahu lese un ka krai kli yahu lese un paset bendi yahu shi jigim te kabamud yaka saindur ke jomo bele kanum urlong te u Jesu ula kendria jaka tat hadu bapoy yaka ta ka por jomo bele ba ude ban iya ko himen ko para tende hake jingim jongi ni don kamru ban kendria jaka naki jima kabaha kamajo Kenapa kasaindur ke jongo belai kan urlo. Tenginum de bentur sya kanoka jinglong dah kaba on ublay udon renggad badna. Don dipor ni haben snabja. Don dipor ni haben kindria jaka. Kenapa keboro belai kan stang ban pau haka. Nanda ni usno haba u Jesu don we beri bati apostol
Kilawan bod ya Jisu bon gi paiba. Kilawan kumno dakijat. Kila koloi ban shashitam rengkat pada Jisu. Bad habau Jisu pe ula yisne yaki. Ula penkoi yaki bapang. Kampat kod. Yanda ula yoi kine ke beriu. Kim shimla pendon kam ya ke kali. Kim shimla pendon kam ya ke ling. Kilawan hi da ke kejat. Ulas ngarutu hadukat no kila tengan. Hadukat no kila thai. Ublay us ngarutu ya ke jingtai jangga mejari. Ublay us ngarutu ya ke jingtai jangga jingmo jimbar ka jangi. Ublay ulaban ngarutu ya ke jing susi jangga mensi am jangi. Ublay us ngarutu nadong shadong. Kadba pishimenda ya kene kamas bakui. Kadba pisngap yenga kakti nutrai. Babatay shapi. Kaya ka batangja hapi. Utrai wan shapi. Utrai basnutu wan shaka sinda jampi. Utrai urung haka meka pa jampi. Lemba ka sur jang ublay. Lemba ka sur jang ka kakti. Bad utrai ubas ngawtu ya ka jingdon kam udang penpiang ya ka jingdon kam jangka med jampi udang penpiang ya ka jingdon kam jangka mensiam jampi nanda niusno ujisu ulayo I kine ki kon ke balawan budiawu kitengan ki apostol pat ki ongumno palek no yaki ujisu omlom ban palek ki apostol ki perkat kum ki beriu kalong ka basalia ba ki don hanni nalor ba kasni kala no bad kaba ban pano yeki ki perkat tang ya lade henry ujisu pat ublek u perkat ya baro niru ngilong kum ki apostol ni perkat tang ya ka jingdon ka amjo ki ba perkat ya baro Kibas naulam ya baro kinio ke jingker ku haga jigim jogi. Habangi duairu omde tang perkat ya lade. Ngideban perkat ya baro kibadon hapadenge jingjin jar kumbadon mangi. Tehanga ke boro trai kan trekam borba hapadeng jogi. Nandau jisu pek mapi. Kila ngidon santil liki upo badar tiliki doka kaya kaneng snabha. Kaya ke jingmur jangene san tilli ki pu badar tilli ki doka ki apostol ki yong hadu menda haka jingim jongi ni don san tilli ki kot tora ni ong san tilli ki kot kaba ki ju ki pendon ka nadu Genesis hadu ki jingke Deuteronomy san tilli ki kot nanda ki yong ar tilli ki doka kaba mud ki prophet ya ki jingi kai jungi prophet nangta ya ki jingi kai jungu Yanis Baptist laklan so santille ki kot kaba ki ju ki pule ki puson ya ka tora nangda ki don ki jingi kai jungi prophet nangda ka jingi kai kaba ka du jungu Yanis tangka nengi don bani nimdo neye palat badu jisuang wandra ya kita Wandra ya kita ki sandilli ki tora sandilli ki kot na ka jutam barim bad ki prophet bad ki jingi kai jungi prophet bad jingi kai jungu Yanis ngan sa penjanai kini ki kon ki tengan naga binda ka ketin kini ki kon ki tengan naga binda ka ketin ban salong kedol empa jonga bad wandra ya kane badu jisu la penjanai ya ka jingi kai ula ra ya kita hakakti jomu kata kamut ya ki tora ki sandille ki kon bad ki prophet badu ya ka jingi kai jomu Yanis Baptist badu la kme shabaneng ula pan ya ka bor pinskam jomu blai upa nanda ula le kubno ula aya ki apostol baki apostol minda ki pediang ayu Kipidia ya ke neka jingi kai rengat bat ke jingi kai bati mai jomu Jesu bat kila tar kila pinling God bat kila stang ban aino kila pin kedia nangda kila aye ki brio haga ti jomu Jesu kala jia ek kampala kadba kala poi shaka ti jomu apostol kala jia kampala lemba ki apostol
kajinge kala priang kajinge kai jong Jesu kala priang bad kala bon shi sandon baki ai ya kene san delege po badar delege doka san hajar ngut ke briu kilabam ayu ya ka ketinu balai kilabam ayu ya upo baim bad kila kadang kila snow kadang kadba kidang bang ya san delege kot ketora bad kadba kidang ngap ya ki prophet kimbat snow kadang kila ngop singom akapop kis ngau tele kis ngau marwe henre minda apa Jesu la aye ka katin balong kaddo balong upu bayem kila snow kadang kane kalongka jingmut jom kane ka gospel kabaminda kasni te Jesu udon bani Bangiru ngidon kamban le kumbale ki apostol ngidon kamban samya kene ketin kalbangi samya kene ketin syaki himen ki parajongi kai kaban senja kin snow kadang kin snow im kin yo jingim kin yo jingkoi jingkia kin like loy bad enda la def sam ka ketin kamju kuchu kadang tam kalakar syakadar tiliki syam kaktino bale kamju kuchu Jesu ulawan omdeban sa shipora porbatni henre u sa shijunom badni udon badnga udon badpi udon haka perte barokawe udon badki kibab ka perte ban sawan ko himen ko para to ginduai da kanega jinge kat bangi pediang ya kanega ketin kat bangi pediang ya Jesu kanega Eucharis bakoi Jesu ukwa bangi long ki kun ki basam ya ketin bangi long ki ba im ya kanega ketin haka jingim ka jungi ko trai Jesu karko kardo ini pensle ini pensngau to shushu ini bangin duk im ya ketin jale bangin duk im ya upo bawan kiar na bane bamelong melong shisha ublay jungi pen kantang ini pen slay ini dah kabor jami ini aro ya utrai Jesus Christ Shalom, amen.